Ja, malo sem se usral. A res, tisti? Ne, prav usral sem se, drugače. A tako prvo? Ja, prvo sem jih govno izašlo. A torej? Ker res smrti. Jaz mogu to razložiti, ker ne bom, a? What am I doing? Razloži. Čas je za strujo. Struja me. Struja ven. Zdaj imam struja ven. To je ena naprava, ki pošilja določen električni tok skozi možgane. Zdaj, ko sem povedal na glas, ja. Elektrošok terapija. In pomaga za anksioznost, nespečnost, depresijo. In jaz sem si to nabavil, da testiram, ker včasih imam težave z omenjenimi stvarmi. Struja dela. In to pa tako izgleda. In si daš na ušeska tle. In naštimaš jakost in 1 uro lahko 2 držiš in si tako malo. Kaj na ladjici. Lahko počneš kaj. Ja, zdaj imam strujo v glavi, a veš, zdaj bo. Da mi še zgovor, da si lahko. Zdaj sem lahko prifuknen. Dodatno. Nabirajo se smeti, ne? Spet videla. Ja, to. A to zdaj je mogoče že mrtvo? Ne, ni. Pa tudi moment, ko sem šla pot. A spet meni, tebi, a če tebi? Pa dobro. Kako rekel, pa dobro? Pa dobro. Pa dobro. Gre Slovenka v Bosno svojega psa pobožat. Dođi ja. Bum, šakalaka. A to si hočel trgov stran? Ja. O, ki dober mehek. Pa si gledaj zbuzko. Ja, da lahko se malo slikamo. Pojedi mi sve. Veliko. A ne sam dal mreže, ko se da usta. Ne, jaz bila sam velike stvari v usta dajem. Žal, ne morem. Sem ga šel že skrajšati in vse. Enostavno je prevelika stvar. Evo, zdaj bo za Karlova. Ja? So far away, so
Urška joka ob zahodih. To je lažje, ker sam ženska se naredijo, pa imaš Aja. Tako da je bi ga. To je cool. Jaz sem strojo, ne maram. Tebe imam rada. Bravo. Slikanje 100 evra. Dobro, 100 evrov še. Može naplati tamo. A bez majice 120. Hvala. Res faca. Levo. Center. Ja. What? This I forgot. I see. Ampak nisem pa vseeno razumela fore, kaj je brez majice. A da jaz nimam majice, da on nima majice. Ja, če on se slika brez majice, je 120, ne? Ja, Ker je pač Ja. dodatno, ne? Res dober, full fac. A šta sad? V Sisak. A da idemo v Sisak. Sise malo. Da dobiš malo sise. Kaj center? Ja, center. Sise. Ti bi rabila sisak, ja? Dej, če si toliko smart, probaj da speljati enkrat, da telefon ne pade. Evo. Ja, imela si prav. To je prav. Enkrat moraš imeti tudi ti prav, I bi. love it when I'm right. Prav nek balzam, tak poseben. Res redko slišam to, Kaj da... da imam prav. Od koga? No, sploh od ljudi se mi zdi. Ja, ker nimaš prav nikoli. Imela sem prav v glavi, to je važno. Ja, tle si imela prav. To bo zdaj stalo z mano, pa še posnili smo. Da, si daš na grobni spomenik. Enkrat sem imela prav. Ne. Sem v Karlovcu takrat. Sunce se je poslovil. Ja, lih fajn, da se zamenjava pol tam na unih postaji. Ojo, Ja. jaz moram voziti. Ja, prosim. Neću. Da reći neću. Neću, Ja, to je tako šeći. Še enkrat. neću. A boš ti kakšno Ja jago? bi prosila. Vzem si. Kar v roke ne daj, kaj jo večkrat ugriznem, da maram celo usta. Insert dick joke here. Ne, res ne bilo mišljeno, ampak ja, naporno. Hvala. Sama si ga daje. Se vi se isto kot tvoj kurac, daj mu usta. Lulija pač, a ne? In mi je lepo tako malo, ne celega. Se mi je težko celega noc spraviti. Exactly. Ja, ja. Opa, Hrvatica. Dobra. Dobra bila. Ej, ta most, ki smo stala takrat, da se spomniš. Ne. A mogoče en most naprej. Ampak en most je bil. Mogoče v naslednjem most, tam. What? Nisem imela prav zdaj. Ja. Ampak takle. Morda. Ma nisem v Karlovcu bila, ne morem. Čakala smo na mostu, ko so prenavljali tam naprej in so na mostu čakala. In to je bil ta most. In pol naprej, ko greš malo po hribu gor, ko je bil semafor. Na tem mostu smo čakala, ker je bila kolona. Ja. Kaj? Bila si prav. Prvo si imela narobe, ker si zajebala most, Zdaj imam prav. zdaj imaš pa prav. Nekaj tako. Boš ti še kakšno jagodo, Ja, ker jih prosim. zmanjkuje počasi. Prvič, ko sva šla v Bosno. Nekdo ful hitro je. Ko si mi... Ta nekdo. A vi... Ja, imaš to čas, da zadnjo poješ. Ne, kar da jih malo. Res, ker jih imam res dovolj. Jaz tudi. Mogu bi dal na pol, doma. Struja radi, še pol ure struje. A boš
Tak je običaj. Zato bo zdaj hmalo, ali ne? Enkrat zdaj bo. A veš, a ni to klenik, zelen? Ne. Še malo. Ali boš imela še tretjič Enkrat. prav? Pa zdaj nisem. Ali bo imela velikokrat Nisem prav? V enem dnevu bo spucala vse svoje prav. Ne, se po moje še ne. Ampak tako, bo. Sigurno bo. Enkrat bo, a imam prav, a nimam. Imaš prav, je bil materiga, če imaš pa prav, imaš prav, To pa je res. Kar je res, Zdaj je bo. res in je treba Zdaj bo, povedati. Admir, kle bo pod to bajto. Zdaj bo. Ja, Snimaj, evo ker jo, bo. ja. To je ta. To je Ja. ta postaja, na Pa kateri lahko se še piša in menja. A je ena naprej, aj ta? Ja, una postaja je za nazaj, ne? Ja, pa leto to. Nismo zihar čist. Dobro. A je eno bolj naprej pa desno. Pač una je, ne? Ampak tam smo se ustavili. Malo bolj naprej smo se ustavili. Ja. No, se to ne moram. A se je treba... Kaj smo se ustavili? Ja. Ja. Žal mi je, ko me ni piše. Zdaj, ne. Menjava se. Ej, a si ti vmes ustavil pa spet začel snimati? Kaj se? Odlična priložnost za smeti ven. Sem nekle, naravno. Vsi je, tam je koš. Kako je že temu? Tradicionalno, to. Tradicionalno. Ampak smrdi pa, oh my god. Dobro, pet vsem. Ja, ne iti okoli avta, ampak... Ker sem bosa in pol so ta pišaka tukaj. Sam je res živa pišaka. Tle so ga vsi. To moramo tako naštimati, da se mene bolj vidi, ne? Je pa samo Sem le zvezda tega. Je pa samo jaz, una. Ti moš enkrat tole odigrati. Moš vločko. Z lučke se bo bolj videl. Ne bo, ti rečeš, ne bo. Ja? Ne bo se videl. Ta lučka ne bo kje veliko. Oh, Zanimiva barva. trikrat prav. Četrtič prav. Toliko je imela, ker to bilo, ni bilo posnet. In smo mogli zdaj še enkrat posnet in odigrati. Ta cesta kaj. A ta ti je všeč. No vem pa že. Zdaj se voziva, nima pojma nek pički materni na Hrvaškem in bova kmalu v Bosni. Ne bova se kmalu v Bosni. No, sem pa bila 4-krat prav danes. Na meji za Veliko Kladišo je ful gužva, glede na kamero in greva raj okol, čez Slun, Čez Bihač. čez Bihač. Ampak ne greš skozi Slun. Ali imam ponovno prav? Ne vem več. Bomo videli. Danes si on fire, tako da sploh ne upam. Bomo videli. Res ne upam. Ali bo 5. Slun 30 km. Oh, 5. Bože, idi uplati loto je. ja sem res, noc pa res. Zdaj sva v Slunju. Slun je ful lepo mesto, ampak Tam snema most. zvečer se ga ne vidi dobro. In to je most. Ko bomo šli zdaj čez njega. Približujeva se meji z Bosno, Bihač. In to je to. Reda. Se spomniš, ko smo onega psa? Ko smo mu šli na kurat. Ja, Officially in Bosnia! Uradno so v Bosni, zdaj imamo špore do doma.
Ili da kažemo po naše, imamo još pola sata do kuće. Da i ti nešto reći. Ne vem. Zdaj je bil glih en kuža, kaj so mi ful všeč v Bosni kužki, ko so svobodni psi in so srečni. A ne? Ja. Se veseliš svojega Ti psa. se veselim svojega psa. No. Posvojenega, ampak je še vedno svoboden. Ti da ga dvakrat na let nahrani. Ja. On je svoboden, ampak je moj. Naj. Dođi. Ja, tvoj. Dođi moje ime. Cazin grade moj i najveća radosti, grad ljubavi i herojske mladosti. Tvoje ću ime s ponosom u pjesmi slaviti. Cazin grade moja ljubavi. Evo ga centar, došli smo. Le lunca je. A to Kaj je je? takrat luna. Luna, zvezdica. To je za Bajram bilo, veš, tle. A kaj je islam v bistvu to? Island. Ja, Ali? to je znak. To je naš križ. Ja, tako je to. Islamski križ. Evo, žene, sude žene. Ljurkice. Pa. Idemo. Da danes bo zihar žurkice. Kaj pa če gremo malo? Mah, se hecaš ti. No. Mala Lisa. Prihajamo domov, džamija je pržgana, rakete so tle. Kučki? Tuško to ni videti zaenkrat. In tukaj levo. Dom. Da. S tem da. Ni za parkirati. Ni parkirati. Evo ti kuškuta. Aj, kuja! Oj, strašlojka, prosti. Lega. Tako pa mu še, ja. Jesi kuža? Jesi kuža? Tako me ne sliši. Home. Evo nas. Smo prišli. To je moja familija. Ne moj se skrivati. Tako sram. Saj ne bo nikjer to objavljeno. Ne bom jaz. Nobeno ogledal tega. Je ti hud. Čakaj, vidi, da volim moc. Jede se. Nič pravi bošanac, ako ne jedeš, paste me. Kad dođeš u Bosnu. To je pastorma.